fia le tua le nei Taeao fou. Lona alofa ma lona anga lei. O mawhaiona tātou ma leifua mai le nei Taeao. A wā lona alofa wha maoni le nei Taeao lona wha manuianga. O mawhaiona wha popo le nei aso i o tō soifua ma lo nei ol. Pei o le tusi a whaisalamu le nei Taeao. I o tō wivi i atu i a Iova. Ona o lana a mi o tonu o te pese atu foi. I le suafa o Iova le CDCDS. O le tatalo lea a tā vita, me ia vivi atu ia Iova. Lana mi o tonu o maafua ai, o na tātou maua le nei whelo inga fia lunga le nei ala leo. A vele nei Taeao e fia o na whawhelo i atu ma whātalofa atu. Whānaua le tua po le ekale sia le tua le nei Taeao a mata mai lana aun, tai le ngaruenga. Iau au ia pasta, ana moana Willy Pap, whare tua ia tiana ma le aing, ngā tai lea au whai ngaruenga pa ia le tua, tai mata ngaruenga, i lea ta whā ma lea ta whā, ia fia o na ofua lofa atu, whawhelo i atu ia te o tau le suafa manu malo Jesu Kerisu. Whawhelo i atu fo le kalesia le tua, ta ngaruenga tai tas, whapitona whawhelo i atu, so se tamā tina, uso tua fine, o loo whaafonga i le nei pokalami i Taeao, ma fiafi i asu taitas, fia na whaawhelo i atu i ate o tau le nei Taeao. Tari tonu a le i whengai ma tiute ngaluenga pe un mahasani ai, a le i urufafu, fufuanga ma pokalami i le nei asu. Tei loa o le a whengai se upu mai tonu o le a whionga pa ia le atua, o le au valauina, le au whaipesi, mo se vi inga e tatala i se vi inga le atua le nei Taeao whaftai. Tātou tāru, i o vaelo mātou te mai o loa whiulunga le langi. Le nei Taeao whau e a mātou a watu te whamanu le vi inga whanetanga i loa whiu. Whawtai ta mālo a lofa whamaoni a te mātou. Leo mawhai o na mātou ala whai mai le nei Taeao whau o le vi inga e whafo i atu loa whiu. A le uru whafo lau nuu fufuanga ma pokalame le nei asu.
o le a mātou whaitau po le aso whinengalu, moi mātou le nei Taeao, talo lo fio wha mole ia wina mailo a ngang pa ia wha lama ina i lātou whinengalu mātou mawhau ina mawhaiu ana mātou o le pēr au na moro fio, ia wha manuia ia te mātou malava tama, tu mau pēro vi inga nei se o wha vavau e wha vau lava. Amen. Te lo o iei se au tū mai le tusi o le Leoleo Taeao o lo maua le au tū o le mahasina nei o le ola salamo, repent. A le utala i le neiva e aso. O le salamo mai ala leanga. Salamo mai ala leanga. Repent from sin. A le mau au tū o lo mau le tusi. A mātai o mta upu e whā. A lona Faiupu e sfuru mat fitu. O le au whaitawina. Taru mai ai na fua o na tāla i atu e Yesu. Ua whape atu. I nā salamo ia o tau. A wā ua lata mai. Le mālo le atua. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ma o le au tūfoi le nā mo I tātou le nei Taeao. I nā salamo ia, a wā ua lata mai, le mālo o le langi. Nā ua tātou sila fia le mutaupu lava lea mātai o le mutaupu e whā. O le tala anga I le nei vahenga o le Faiupu, o I e tau mai ei le vahenga lea o Yesu. Teimi nā haru e tā lai le fina ngaru. Pole tala le lei. Ina ua o atu le tala ia Yesu ua maua atu le tala. O Ioane Baptiso lewa tonu whare pui. Ai whaitaula I le mtaupu tua atu le mtaupu lona tolu. E te wa ai le whaso longa o le tala mai le mtaupu e tolu, mai le mtaupu lona whae le tusi lava lea mātaio. O I e tau mai ai, o le ngaluenga Yesu. Mai a le teimi I le mtaupu lava lea tolu, o lo whamatala mai ai, I le wheau a Ioane Baptiso. Whamai I nā salamo ia o tau, ua lata mai le mālo o le tua. O mai le mtaupu lona whā, o le wheau lava lea. Na tāla ia Yesu, ina ua o atu I le nuu lea Kapanaumi. Na ave le wheau, whamai ia o tau salamo. Aisea, ua lata mai le mālo o le langi. O le mālo o le langi o lo whātusa, o le mālo o le atua. Ma o le ta penanga mo le atua, o le wheau lea, na ave whapitoa lava mo le au iutaia. Ina ua o la le wheau, e fau lava le wheau lea. Ai pei toe mei la I tua le mtaupu lona tolu. O nā e whamatala ai le wheau na baptiso ai Yesu. Mai a teimi na baptiso ai Yesu. O loa le mtaupu lona wha. Ai whaitaula mai a Faiupu mua I le whasolonga lava lea. O nā o ai le whaoso songa a Satani ia Yesu. Nā ua tātu ilo masira fia le tala na. I le whaoso songa a le tia apolo o Satani. Ia Yesu whaatolu. E whaatolu na whaoso ina e Satani ia Yesu. Whamai le vaenga le il mua a Satani ia Yesu. A whai o oe o le alo le atua. I nā li liu ia le nā maa. Ma se aretu. Ai o le tali a Yesu, whamei e leo na o mea ai e ola ai. Ao lea fionga uma e tū lei mai le fofonga o le atua. Toi o lesi vaenga. Alu roa sa hatani whamei a whai o le alo le atua. I nā oso ia, I lalu. O nā uina mai lea o lea ngeru, e lave ina oi aisea, ina nei,
la vero vai i le maa. Ai ese le tāua le tali a Iesu ia Satani, whamai, aua e te tofo i le ali i lo atua. Ona o le lunga de maunga. Whamai loa a whai atu lo Satani ia Iesu. Naua e wa ai atu le maro. Mātango fi. Pau hana mea o te manau ia e whai a Iesu na le whapau ma e ifo mai a te au. And all this kingdom will be yours. O le tali a Iesu, alu ese ia o e Satan. A wā tātou ifo ma wa auna i le atua tas o le o lunga i lang. O le mafu anga ua au mai le nei vaenga lea. A e vaila le temina baptiso a Iesu. Ana pongi loa i le mtaupulo na wha. Fast food wasu. Fast food bo. Ua ho le langona. Ua fia tau mafa Iesu. Se vai ma se mea ai. Ai ua ho le tofotufonga po le whao so songa Satan. If you look at those 3 tasks that Satan has given to Jesus, i le mawhau a Satan, e wheo Iesu. A wā o le e mare ti a Apollo, a wheo Iesu, o le e se whao le tanga mo oi mao. E le ma wheo na sau se tangata anga sala, e ma liu mo sesi tangata anga sala. E ta tau o na iei se tangata, a sinless man. Nā ua whapere mawhau Satan. One of these tests that Jesus will fail. Why? O le fesili. Ai se aua mawhau ai Satani e whaio ai Iesu i testi e tō. O le au toe haru ai tua le whengenga tuai. I le teiminaru ese mai le nuo a le atua Israel mai ai kupito. At that very moment, when that Red Sea has been departed, na ui atu le nuo a le atua Israel. I le sami ula. And as they reach on the other side of the Red Sea, o le atana, o le baptisonga o le nuo o le atua. I le teimi na ui, na vai lua le sami ula. A na ui, e le nuu po le whanau le tua o Israel. O le ata, o le baptisong. Aina ua o atu i le vao me e le maunga o Sinai. Na ho tangata e o hasi le nuu o le kanana. Na le fast food wasu. Ai ina ua matuato a sale tua le anga sala na whaia Israelu. Ua maafua ai e le whaitau i nei aso po maasina. Ai whamai fast food wasu. Fast food wasu. Mai nā fast food wasu. O questionnaires po fesili po test ia le ngā test a isa tani a Iesu. Na whaio ai Israel. Whape wheo na tatu iloa. A le whamai le fesili a sa tani a Iesu. A whai o oe o le halo le atua. I nā li liu le maa lea i le aretu. A whamai le wheta le ngā Iesu, e le na o le mea ai. Au le awhionga pa ia le tu. E tu lei e fufonga o le li. Aina ua ola Israel, na whaiu. Nā mui, a e whaitaura mta upu a sfuru maritasi. I le tusi lava lea o numera. Numera mta upu sfuru tasi. O nā e te maua i le tala lea. Nā mui le whanau lea tua. O nā o le mea ai po le areto, po le mānai. Ua complain. E leo malio lātou whina ngalo. I mea ia na provider lea tua, mo le nu. O le mānai. Vaenga lona lua. Fa me awana i tofo. Ar mea ua whaia Israelu whengenga tuai. Na tuai whaio le vaenga lona lua lea. O le whaio le vaenga lona lua. Fa mei, ua lato fia hin.
Ai whaitau la mtaupu lava, mtaupu lea sfurfitu, ile tusi lea e soto, o nā e te vaai atu vahenga nā, ua whaafesili ngia le Israelu ya Mose, pe moni po o yai le atua, matatou pele ai. Is God with us or not? They had doubt God. Ua maa saru. Ua matau na tofo la tua. Afa mai le si vahenga lona touru. Le na pasa Yesu ile whao songa le tiapul, po Satan. Fa mai na paua o le atua o loo soifua e te tauna tātou ifo. Mau au na iai. Ar mewa o ia Israelu, na whaia la tau se tupua aro na ifo iai. Ai mai taula ni mtaupu lava lea, ile tātou mau au tu. O nā e whamatana mai ai, whamai, ole tali a Yesu ia Satani. Nā whesiri atu, nā whaoso oso a Satani a Yesu, a whamai Yesu, wa tūsia, o lo tūsia. What is he talking about? What is Jesus talking about as he is referring to respond to Satan as he says, it is written? E vai lai vaenga le whenginga tuai, na whaio Israelu I taski e tau. A na toi whaasao a Yesu, I le whenginga fo. Na pas. Na toi tali a Yesu, I le mau, mai ar whenginga tuai. Whawhena tātou iloa. Ai whaitaula a tusia teo nome. Tāpu e walu whaipu e tōru. Whamai, ua nā whawhanga ia te oe, I le mānai. O le mea na e le iloa, na le iloa fo I o tamā. Ina ia na wha iloa atu, ia te oe, o le na o mea, e le na o mea ai, e o la hai tangata. Au mea uma e tū lei ai le fofonga a Iova, e o la hai tangata. This is what Jesus is referring to respond to Satan. It is written in the Old Testament. So tali atu Yesu ia Satan, I le whaoso songa le vahenga lona rua whamai. It is written, I le maua lea, I le tusi lea te nome mtaupu e ono, whaipu e sfuru ono. Whamai aua tau te tofo ia Iova, lo tau atua. Ho ofo I le vahenga lona tonu. Whamai ia e matau ia Iova, lo atua, ma ia e auna ia te ia. O le mafuanga ua au mai le nei vahenga. A wao le mau au tu whamai, taru mai ai. Nā fuai o na tālai ai Yesu. Wai loa Yesu. I le teimina baptiso ai Israelu whengenga tua I le sami ula. Ai ua whaio I le teimi o le vau. Ai le teimina fio mai Yesu. Ma taupulo na tolu, na baptiso Yesu. Ana pongi, ma taupulo na wha. Whamai, ina ua o la wha o songa. Ele manu malo Satan. Ai ina ua uma le whao songa. Ona whai atu lea. Ua ho atu le tala ia Yesu. Ua whad pui Ioane. A Ioane lena ave le tala lei. Mela e te vai atu tātou mau autu whamai. From that time. Talu mai ai. E leo tau tala I le teimi I se amatanga o se tala. Po o ngā tonu. Whamai from that time, I le teimi ua ho ai le tala ia Yesu, ua whare pui o ane. Whamai naharu loa ia avet whiau. Wa alu ese mai Galileia, ai wa alu me ei Kapanam. Malona whiau whamai ia o tau salamo. Repent. Ai wa I le whaupunga po le winga o le upulea repents o le liu ese. Turn away. I alu ese me leang. Aisea, ua lata mai le malo o le langi. Whanaua le atua le nei, Taeao. O le whiau e toi whamanatu. O le teimi leo tātou iai.
O lo tātou hola ma soifu ai. We're at the shaking time. What do I mean at this shaking time? O luluunga lewa tātou iai. E iai whanau le atua. Nā le nofo tonu o le kālesia, whāpeo le i le manatu le mawhauwhau o le tapua i le sāpati. O le whaitaulanga suruai. Ai e wa ai lo loto i roto fina ngaro ma tātou loto. Whape i. Pa ua mau e tātou le loto salamo. A wao le loto salamo o le repent. Ia li liu ese mai le leanga. A ia e tā pena. Malou a inga ma le kālesia. Mo le malo le langi. Mena whamaile tusia a pēteu. E le whātuai mai le alii. I le mea na wholefola ina mai. Whapei o le manatu o isi tangata i le whātuai. Ai peita. Wa ono sa i mai lava o ia te tātou. O na ua le fina ngalo ia whano se tasi. A ia o uma lava i le salamo. Le kālesia le nei Taeao o le whiau nā mui tātou. To e whamanatu ia te tātou. O le whiau a Iesu, ia salamo. A wawa lata mai le mālo le la. Ia whamanuia le tua. Le kālesia au ulufafo fufuanga ma pokalami. Ia le whamanuianga le tua le a tātou tātou. Io vailo mātou tamai o langi. Le nei tu la Taeao whawtairo whio mo le upu e toi whamanatu ia te mātou. O se whiau e tā pena i mātou loto mawhina ngaru. Ina ia mātou whātari nā Taeao te toi a whio whālua mai ei. Taro lo whio whamole mole tamā ia ilo wanganga pa ia whamatala pēo lātou whina ngaru. I le whiau le nei Taeao. Whātupu pēo mātou fia ma le oli tamā. Au mātou tautua mo loa fio a meise ngā nuenga le lei. Lea mātou talo ia whamanuia lo e kālesia, ia whamanuia foi lo atunu pelo sā mua lo whaafonga mai. A whai eise mea ua whale tonu ai ta maa whamole ia whamangalo mai a te mātou. O na swafa Iesu mātou talo atu ai nei. Amen.